Signor Presidente, onorevole membro del Parlamento, ministro, invitado, dama y caballero, buen día. Durante nuestra vida, nos como gente enfrentamos tiempo bom y positivo, pero también periodo duro y difícil. El es que nos quiera conocer entre tiempo duro aquí y es un bom, nos da la oportunidad de vivir más fuerte y a la vez humilde como ser humano. No obstante, el riesgo nos determina para adelante y sigue lucha para quitar el obstáculo fuera de camino, para bienestar de nuestra familia. Mescos que ser humano, país también está confrontar el periodo aquí. Último año nos queda confrontar con varios Nanga marca nos isla y nos comunidad, legando lesson importante para el futuro desarrollo de nuestro país. Para 2 años consecutivos, Aruba y el mundo entero confrontar un desafío más grande de las últimas decenas. Ainda el efecto de medida tomar para frenar y combatir el contagio de virus de COVID-19 ahora sentir, localmente y mundialmente. Además del efecto aquí, situación internacional nueva sigue poner reto de cadena de distribución de productos y volatilidad en el mercado petrolero. Eso aquí está afectando directamente nuestra economía y sociedad. Nuestro país ha salido de un tiempo duro, con mudanza, pero nuestra situación queda delicada. Nuestra economía sostenida es la actividad principal que está nuestro turismo, está mostrando señales de una recuperación fuerte. Sin embargo, el efecto en la finanza pública y el ámbito social lo tiene impacto para hopi ainda. Lo toma su tiempo para llegar a trobe el resultado presupuestario confortante. Y la herida que la pandemia ha ocasionado en cada hogar aquí en Aruba ainda no cura completamente. Es más, el reto social no habrá menos. Y diariamente nos confrontamos aquí con situación penosa, justamente cerca de la más vulnerable. Nos muchan, que sufre silenciosamente durante la pandemia, pero también el adulto mayor. Y es con una u otra limitación física. Para nos recuperar por completo económicamente, financieramente y socialmente, es esencial para nos tener unión, solidaridad y respeto para la causa. El gobierno debe demostrar disciplina financiera, inversión privada y pública debe motivar. Y acción concreta debe tomar lugar en conjunto y diálogo con grupos de interés para derecho y bienestar del pueblo. Así nos logra la recuperación completa de nuestro país. Y vida lo sigue. Y nos lo sigue. Nos lo sigue enfrentar desafíos y contratiempos. Para nos estar mejor preparados para eso aquí, nos meter de reforma estructural. Y meter fortalecer la debilidad exponer que ainda está latente de nos vista y nos memoria. Señor Presidente, nós estamos juntos para celebrar a apertura do 37º período de año parlamentario de Aruba. Den el presupuesto para 2023, maneira elaborada entregada al Parlamento, a lograr reducir diferentes gastos y aumentar la entrada en el país, donde pone énfasis, entre otros, cumprimento de impuestos. El gasto de interés de nos deben, sin embargo, ainda está un peso grande en las finanzas públicas. Manejo de gobierno está para llegar a las finanzas públicas duradero y responsable. Un objetivo está para reducir debe y gasto de interés de acuerdo con norma internacional manera recomendada para el Fondo Monetario Internacional y para la versión así que Holanda en 2018.
E palabracionan hasi ku Holanda den quadro de sostén de liquidez durante 2020, está em pleno execução através do paquete de reforma. O Departamento de Governo está trabalhando diligentemente riba mais de 60 pontos de ação, que está canando riba 8 diferentes áreas de manejo. Para a maioria dos projetos, já acaba em plano de execução do quadro de masterplan trabalhar para profissional que chama reposicionando o rumo de nosso país. O governo também mira aqui como uma maneira responsável e duradoura para chegar a melhor quadro de desenvolvimento e, a la vez, para cumprir com o acordo assim recentemente com a Holanda. No presupuesto 2023, tem 2,5 milhões de florins destinados para a implementação do projeto aqui. Depois de fazer investigação e estudo, nós começamos a trabalhar com a execução do paquete de reforma. Meta está para criar base econômico mais sólido, que nos permite recuperar mais ligeiro, em caso que nós experienciar contratempo econômico viaja trobe. Nesse quadro aqui e em diálogo com a Holanda, nós seguimos enfocado no período nos dilante, riba planos para fortificar nossa economia, finanças públicas, organização de governo, cuidado de saúde, enseñanza e Estado de Direito. Senhor Presidente, manejo de governo está basado na redução de dependência de crudo para a produção de energia. Nós estamos expandindo capacidade de produção de fonte sustentável e duradouro, maneira vento e solo, que está na grande abundância arriba nas islas. Na ano 2008, o governo de Aruba a dado o primeiro passo para Aruba e a construir seu primeiro parque de molina na Father Pit. Na ano 2009, ela entra em função, produzindo 30 megawatts de corrente. Para o seguinte ano, Utilities Aruba, junto com o WEP e Elmar, tinha tarefa para executar o manejo de energia basada na produção de energia de maneira limpa, renovável e pagável. Para lograr a meta aqui, gás natural de forma líquida lo pode servir como combustível de transição. Para garantir a prosperidade de nossas islas, nós precisamos a transição para uma economia que é sustentável, circular e inclusiva. A instituir a Comissão de Recuperação Econômica para criar uma plataforma para diálogo com o setor privado e demais grupos de interesse. Em diálogo, vamos discutir proposições para incentivo fiscal, melhoração do clima de inversão e diversificação de nossa economia, com atenção para o princípio de sustentabilidade. No quadro de comemoração de 200 anos de Oranjestad, lo apresentar a primeira fase do plano para revitalizar o centro de cidade. O plano encerrará projetos, entre outros, de Horeca e Vivienda. Depois, lo sigue o projeto de revitalização de San Nicolás, impulsando o desenvolvimento novo e revivando o que está existente. Dengue transição para o conceito de uma economia circular e método de desenvolvimento sustentável, SDGs, lo desarrollar Sustainability Fund. O fundo aqui me contribui no financiamento de projetos, entre outros, na área de agricultura, fazendo uso de práticas sustentável e inovativo. Diálogo está tomando lugar viaje mais para lograr a reapertura da fronteira marítima com Venezuela para importação de fruta, verdura e outros produtos não comestíveis. Isso aqui lo contribui a reduzir a pressão sobre o custo de vida na Aruba. Dentro do quadro de desenvolvimento econômico, o governo está executando a prova de mercado laboral de forma diligente e eficiente, sem perjudicar o processo necessário de contratar personal. Assim, lo brinda oportunidade igual na tour esnan que deseja de formar parte do mercado laboral local, cumpriendo claramente con la ley y reglas vigentes. Dentro del cuadro del proyecto Aruba Quiere Trabajar, para medio de enseñanza para empleo, lo introducí varios cursos para mejorar la habilidad de tu trabajador y posible trabajador.
De forma aquí no solamente lo guía en el proceso para el empleo, pero también para desarrollar habilidad, que lo conduce a mejorar competencia personal de fuerza laboral para seguir recuperar y también mejor preparar para el tiempo difícil. Economía te toca nos tur. Pese desarrollo económico, mester aportar la calidad de vida de nos tur como ciudadano. Por el motivo aquí, mester tiene debido atención para mejorar y proteger derechos del consumidor. El Aruba Fair Trade Authority lo aporta a un clima de competencia justo, que lo desemboca de mejor calidad de servicio, calidad de producto y precio más justo para el consumidor. Después de hopi años de problemática de fianza y interés excesivo, la ley que regla el crédito de consumidor ha sido aprobada. Actualmente, la ley está en implementación donde crea también un sistema de registración de crédito. Para proteger al consumidor, ha lanzado una campaña de educación financiera para ayudar a finanzas del hogar. Para asistir a eso aquí, lo fortifica el departamento del concerní para dar voz y defensor de derechos del consumidor. Señor Presidente, en 2023, Reino Holandês está conmemorando 160 años de abolición de esclavitud. Na Aruba, esse aqui está um tema que não está viva muito na comunidade. Toch estava um pouco mais que 500 escravos, maioria de não criados de casa. Ora, esclavitud está sendo abolida para nossa isla. Arquivo Nacional está trabalhando para digitalizar o arquivo para por brindar acesso mais fácil na informação histórico, cultural, educativo e governamental. Essa aqui não somente está importante para a enseñanza, pero também para a transparência e para salvaguardar nossa cultura e nossa herência do quadro de metas de desenvolvimento sustentável decretado para a Nações Unidas. A abolição da esclavitud está algo importante para comemorar. Para sobre hoje em dia, tráfico e contrabando de pessoas está queda um problema mundial. Enseñanza está el vehículo más poderoso para el desarrollo sostenible y duradero de un país. Enseñanza me está accesible para toda la gente de la comunidad y me brinda oportunidad continua a los jóvenes. Lo enfocar en la mejoración de calidad, de optimizar la estructura de cuidado, brinda acceso a maestros para más cursos y guía y optimizar la conexión entre diferentes tipos de enseñanza y no funcionan en el sector laboral. El enfoque principal del manejo de turismo está dirigido a la recuperación de nuestro turismo. El gobierno que llega back al nivel de turismo promete la pandemia y sigue con diversificación y mejoración del producto Aruba. Lo mantiene un vista clara arriba un manejo de turismo sostenible, teniendo en cuenta que el balance necesario entre turismo, economía y nuestra naturaleza. Desarrollo duradero y principalmente conservación de nuestra naturaleza en relación con nuestro turismo queda muy importante. Nos mester llegan a un balance entre naturaleza y acción del ser humano. El reto tan grande para nuestro país es dirigir, seguir implementar el manejo y soluciones duradero para garantizar un mejor sistema de manejar, separar, colectar y procesar desperdicio. Lo sigue brinda sostén y estimular el departamento y sector de agricultura, cría y pesca, creando oportunidades y otro potencial como también sigue estimular el grado de seguridad alimenticia. Señor Presidente, en el área de cuidado médico, meta de gobierno está para seguir bajar el gasto para así llegar a un seguro médico más sostenible. El enfoque lo queda así para proteger a esta más vulnerable y procurar para nos cuidar queda uno pagable. Los sigue trabaja conjuntamente con el hospital en Reino y región para así un cuidado de calidad no nos gente no puede garantizar. También los sigue enfocar para desarrollar y ampliar especialismo en el sector de cuidado. Mescos
Com o resto do mundo, Aruba topa retornar para suficiente profissional para trabalhar no setor de cuidado. Com a lei de Aruba, é possibilidade para mais profissional no setor de cuidado, especialmente na cidade de terra, para bem trabalhar no setor de cuidado aqui na Aruba a aumentar. Para poder lograr cuidado na tempo e de qualidade, é importante também para fortalecer a primeira linha de cuidado. Lo enfocar mais riba a cooperação no setor de cuidado, aumentar a eficiência e dar devida atenção na prevenção de maleza crônico. Lo sigue educar, conscientizar e guiar nos gente, especialmente nos muitos, como para viver uma vida mais saudável praticando deporte. Lo enfocar na saúde mental e lo iniciar o programa de Mental Health Professional. Camina lo percurar para o cuidado mais acessível e assim evitar lista de espera. Lo atender de uma maneira estruturada com adicto ambulante e brinda o cuidado necessário para reintegrar e resocializar de nossa comunidade. E compromisso para garantir qualidade de vida, bem-estar geral, cuidado e estimular a participação de nós adultos maior queda central. Senhor Presidente, na parte final do meu discurso, me quero reiterar, dia mais com união, solidariedade e respeito é clave para uma recuperação genuína. União para uma causa nacional. Respeito para a dignidade humana. Solidariedade para o com mais mistério. Essa aqui, à vez, forma o fundamento do Estado de Direito que o nosso país está. Mas coisas que nós estamos unidos para uma causa comum, nós estamos solidários e mostramos respeito mútuo para lograr a recuperação, de mesma forma nós estamos mantendo nosso Estado de Direito vivo, garantizando liberdade e direito de todos os cidadãos. É necessário para nós respeitar e compreender o outro, valorar o interesse e necessidade de outro e pôr diferença na banda no momento que o nosso país mais mistério. Como parlamento, você pode confiar com poder para defender e proteger o princípio aqui. Mas coisas que vida conhecer, tempo não bom e menos bom, e talaga nós que les não atrás, mas costa conta com o desafio que o nosso Estado de Direito está a afrontar. Não larga essa aqui descorajado. Assim, só nós podemos garantir um futuro duradouro e sostenível, mais inclusivo, mais pacífico e justo para nós todos. Senhor Presidente, me está declarar a maneira nossa Constituição está prescrever. E ano parlamentário 2022-2023 para abrir, que Deus iluminar cada de nós e guia nos passo para bem-estar e progresso de nosso país.